Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Jaintia Presbyterian Assembly ka pundrut rempang arajar punrio. Kelap lipat baik office terekam bertemai. Hak Shriam terekam ke Badana Central Ward IGP Shillong. Hagan ke Jingalang, ya umau nongrim, lepli du moderator Reverend WP Marbanyang, harengkat ke jing sakilang ki pastor, bagi pat riunget jangka balang Presbyterian. Dari board, yang bantri yang ni mau nongrim, yang dari office bertemai, yang ke Khasi Jaintia Presbyterian Assembly. Hagan uji space. Bolong tanggung si badan bor batu beri jong ke palang baca bor jong ke KJP Assembly beliau ni mau nungrim hadir teng beli pa pun bat si mapu ikintin kalau talk hal ni mau nungrim Khasi Jaintia Presbyterian Assembly, new office of the KJP Assembly, inaugurated by Reverend WP Marbanyang, moderator, on the 26th February 2026 in the August presence of the executive members. To God be the glory. At the time this about trying, the Kabyong Navy born but clear the office in mind. John the KJP Assembly. Blame your crew, Nan Kamtakaburam Temple. Unyoban Runga, River the Disney, the Beijing Lam, I don't see the Anu yo lei ba ngelayo pandai ya kena office buat mai kumne ke makadong ba beli ke sini ke office buat jauh mau nong rinjong kan kena office ini kalau nak baik lalu ni kamera lalu seperti apa dulu kalau kembali ibit biar setelah kendon ketika ditinggalkan kan di badan kendian Lagi bakalong sa kaba gelut kabi ko ikia kaba kinonte demi jam yui gwei don lagi jom kamera dodo kamera motor sekretari ya bang pasidon abang yawan si office nilai si song lah buat no long sa kaba ngima pan enda ayu yo ble nama ka kisnei ka kingdom renkan ka jom Hadon punyo ini dia kena office dapat mai aneh. Kena kenong kasnisa ken mau na terunta ke history dong kabarang Presbyterian demi hari kasibat dan dia pakai long kumau ya ubagi kun kiksiu kapaten ke jongi kin secondly kumno ke gospel ke ya bat ne mau mun ayu kumma ku Joshua penjeni kita kikar lagi mau in dia guys lembai kecokan berbong ini mau kinong kejing pensak mau orang dapat ikut iksir dan bikin kiri kamu ayu gini pensia tu lagi berno kerjai lembai ya kawan orang nasi yang sedia pun kita kan mau nong itu lupa apakah office tu kajak saudara kebakim kalau yang yang lain bom mar we di bagi yang yang ada kajak saudara kumpa jadi sendiri yang boleh lakukan kumpa nama kita kene kalau kita snisa kan mau na kita jadi baro lu kita don ha kene bor ha kene kita assembly lagi ni banget dan ni bom paket tu Injo I, dia kena saibut, jom kena ke office ni. Batin yang kali, kamu ayu kena ke office, jom ke Khasi Jaintia Presbyterian Assembly. Mana bodoh nanti, iba kuno kitrai hande,
patung tai tete. Dia nama kata ngai pada log keburong ya kabalang pan ngai babha itu na. Ini jinglong gawe kan pau ha kita balo di bayo yang nek office jogi lapat yo iru yang jing mahabri rojo jisu ha jing jogi baro dengan german go play untuk kru buat don rekam bagi Thank you.